Lalmanga nu Lawm roi ni ziak tu f thanga fa nai kum khata ni rei ni ber Lalmanga nu Lawm roi ni kan lo thleng le ta kumin hi hun har satakin min tlak buak tlanga hripui nen ni le thlabi kan siar chhonok nok mek zela engemoti tin kum khat chunga ni rei ni ber kan lo thleng vele ta der mai chu ni a kum khat chunga ni rei ni ber hi mizo te chuan Lalmanga nu Lawm roi ni kan ti thina Lalmanga nu Lawm roi ni hlo roi ni a khoi nge dik zok ti lampang hi ka soi tu mani lo thung ma se vo in jun ni som ni pakhat hi Mizoram le khovel lai tak phel phok marlam mi te tan chuan kum khata ni rei ni ber ania chu ni rei ni ber chu Lalmanga nu hian thria in a thanem nga in Lawm arwai ta ni in an ngai thin an soidan chuan Lalmanga mingpu hi pahni an oma pakhat chu lusei Lalmanga ania pakhat chu ngen te Lalmanga ani ngen te Lalmanga nu zok hi ania Lawm roi tu zok ti in an soi thina history a kan mu thin munzol kha chumpui khori nim ram ami so ni in an soi thina ngen te ho hian an ron thlang tlak ma triaural an ron kan ma khan chong hoi khuwa a an oma ngen te ho chu poi lai ral lawin an ron tlan che thla a chumpuya an om ta a chu ta tang chuan khori nim khuwa hian sang khat zasari somli panga vel khan an kai ni in arin theyang in zathum vel om angin an soya Lalmanga po hi heta hian alal chho ve ta zel ni soyane khori nim rama hian Lalmanga mun ram a oma helai ram hi Lalmanga nu Lawm roi na mun ti nan soi thin ngen telal nu lung len tlang po a om bokani tin Lawm a roi na mun hi soidan pakhat dang le a om boka chong hoya an om lai dei kha ani zok ti ngai dan nei an om tho bok ngen telal Lalmanga nu lo zol mun po helai muna hian a oma hemi zok hi alom roi na zok chu ani ti nan soi thin a thalak po hi Mizoram State Museum a tar ani in a hun thu po hi sang khat zaruk panga vel ani ang ti in an ziak ve tho bok Lalmanga nu hi then khat ten mi hur anga soin Lawm thape ang te in an soi ve boka ma se lal ani mel zok a faming ko ming po Lalmanga ani tlatawang hian nam chomin lal ti ming an choi ngai silowa Lalmanga hi lal alo ni zui ve tak thu po Reverend liang khaya khan alo ziak ve kher bokani lal nu in Lawm arwai ti hi arin om taber mai ni in ka hria an soidan chuan Lalmanga nu hian dokil chu leya vit burin chumi a dokil ni in aron chhun hlim atang chuan ni rei zong chin chiana sandial ang deuh hian hun chin chiana angin amang thin ni in an soya The Count of Monte Cristo ti thon thua an man ang deuh khani ome heng kum khat chunga ni rei bik om thu hi Chinese hote Egyptian hote Mexican ho man lai thon thua te po an lo nei ve tho maya engwanga lo om nge ti le alo om na chan pom tlak tur chu soiri ka om lo thung scientist le astronomer te thiam na le fin na chuan thang thar te hriat fia turin aron hai hong ta dor mai chau zok khani a hei hi a chan chu lei hi vir reng chungin sanavir lo zongin ni khi a hel kual renga lei hi axis angle somruk paruk le chan ve degree on dewin ni khi akal hual renga hei wang hian chim le mar chuan ni a in nai choka ni zungin leiding tak aron chhun na po a in son reng thina ni Mars ni somni pakhata chuan ni zungin mar top equator chu ding takena chuna hemini hian khovel pum a chhun le zana in chen thin ni zung chuan marlam apan ta zela June ni somni pakhata chuan Tropic of Cancer ding takena chhun le ta a lei marlam a ni rei ni ber ani a zan toy ber hun ani lain leizat ve chim lama thung chuan zan hun sei ber le ni toy ber ni ani hlau thung ani hemini atang hian ni zung chu chim lampang zongin a in panlet le a September ni somni pathuma equator chu ding takena chhun le a he ni hi khovel puma chhun le zan in chen ni a kan soi thin khani hemi nu hian ni zung chuan chim lam apan le hret hret zela December ni somni pahni a chuan Tropic of Capricorn azuk chhun le a lei marlam mi tan chuan ni toy ni berle zan rei ber ni ani a lei chim lam ero chuan ni rei ni berle zan toy ber hun alo ni vele hlau thungani ti chuan equator taka thung chuan kum tluan hian chhun le zan a in chen reng thung ani